Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero laha ka nkandziyiso lowu hi lavaka ku ya vulavula hi nkandziyiso wa xiyimbeleri Mayengani the President na Tshinya vantshwa swi tikomba ingaku loko va hlanganile vakulukumba lava va na vuntswaka swinene eka nkandziyiso lowu va nga wu endla Mayengani the President va kombisa leswaku va thoriwile hi Tshinya vantshwa naswona va mita makatla kumbexani pride va etihunyini va ya tirha mali se laha ka nkandziyiso lowuyani ku na swo tala leswi hi nga swi vulavulaka xo sungula i ku ha swi tiva leswaku Mayengani the President va hi tivisi leswaku eka n'hweti ya Nhlangula i n'hweti ya vona loko hi landzelerisa hi kuma leswaku Mayengani the President eka n'hweti ya Nhlangula ku na tinghoma leti va lavaka ku ti humesa naswona eka tinghoma leti va lavaka ku ti humesa ku na risimu leri nga thyiwa leswaku vana va nhova se Mayengani the President na Tshinya vantshwa ve le ku yeni enhoveni ku ya tsema tihunyi se hi nga vula leswaku i ndlela yin'wana ya ku promota album xexo xilo xo sungula kasi loko hi karhi hi ya emahlweni hi vona nkandziyiso lowuwani hi ta va hi twi Tshinya vantshwa kombisa leswaku vunqambi a bya ha ri na mali President mi dyi khale mali ya vunqambi swo lava mi tshika vunqambi hi ta tsundzuka leswaku Mayengani the President va ha ku yevula xiyimbeleri Papa Penny hi ku vula leswaku va dyoha se kahlekahle marito lama nga vuliwa hi Tshinya vantshwa loko hi magayela kahle swi twakala kahle leswaku lawani ku nga va karhi ku yevuriwa Papa Penny loko a vula leswaku President mi dye khale mali ya vuyimbeleri swo lava mi tshika se mi ta swi vona leswaku munhu loyi a nga dya mali ya vuyimbeleri khale tiko xa ha tlele i Papa Penny se hi marito lama hi nga vula leswaku Tshinya vantshwa a nga va na yena karhi a yevula Papa Penny eka nkandziyiso lowuwani hileswaku nkandziyiso lowuwani wu lo kunguhatiwa exikarhi ka Mayengani the President na Tshinya vantshwa a hi voneni xiphemu lexiwani hi ta tlhela hi yisa emahlweni so leswi nga va ku mi byela xona vinqambi a byi na mali valungu president sukela ni vinqambi mali mi dyini mi hetini ka music a ka ha ri na mali so tinqambi letiya tin'wana a tihoso ya voho yi le ku tirhe ka Tshinya vantshwa ku tsema heleni tihunyini no yimbelela mi swi kota heleni tihunyini ya tsema tihunyini mi ta va mi swi twile leswaku Mayengani the President va ha tshikelela ku vula leswaku a hi fambeni tihunyini hi ku na ku yimbelela a mi swi koti se eka post leyi va nga yi tsala va kombisa leswaku swa fana no dyoha madyoha se mi ta swi vona leswaku nkandziyiso lowuwani i wa ku yisa emahlweni post leyi Mayengani the President va nga yi tsala va karhi va yevula Papa Penny gazankulu a yi na ku rhula leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gasa Dilolostro